نقعمر سوامان انتي زين بربار اني يثكس المالف قباسان انتي زين بربار امانيس ذي سماطة قل حمان تشرشورا قباسان انتي زين بربرة قباسان انتي زين بربرة. فالميرتيك الموسيقى لا ميوزيك نسعان للتيتر باسان تيزين بربر أنا شمان صاتا دويلت النغ واحد يمثل تاتيش يون الشونتور لا ريجيون نوقاس اكزاكتمون تيزين بربر انسقدش ذيدس يوثن تذويلت عنديني منهوذ تاتيش انسي ديو سواء اسم الارتيست. صحيح كمال تاتيش اسم الارتيست نخدمه باسكو ميبدير فريمون الغناء لي كومبوزيسيون نتاعنا نخدمها سيتي 2007 سي من رنا نعيم نمي دونك تيجي راسك كسقارن قدوحيس اي بي جي تفادا جيتار تغنيوها اي بال ان فيت تولي غاث ذابس توحاني كذا توفان مي تولي غير ماليو مي تغني كي هذا تعيش غير تيزين بربر اي كسقارن اسمي كثيو يويد مي تقرا البريمير انتيزين بربر دونك اون فاس توري لا وسان بس نلعب هذه المره دونك سي ان سوفنير كومان كي يهدر كسقارن سا بارل ا تو الموند دونك انك تغارني تاتيش المحل مرة دونك تسنى بلوس افيك تاتيش دونك لو نون دارتيست يسد سنة مي ما كنتيش فان اكزاكتومون اسم تاتيش. اي با سي مون غران بير سي زيزي تغي غاري تاتيش ابارامون باسكو تور ا 9 موا تدور الخا تدور دونك تفاقد الخا وزرار et puis زعما تاتيش j'étais مقران الخا tout de suite j'étais éveillé un peu plus rapidement. بغيت نسقسيك امشي كيما نسيت لا ميوزيك لي انسترومون لابرونتيساج اي با تقرا كيف البريمير دونك نهضر نيلي دونك اون فاس وباسان تيزين بربر دونك au milieu de la pause تولي غادي وخا كاين ساعه لا مينويزري faire du guitare ديالنا العام هذه في وين إبابا كي دونك كي منويزي دونك يشبح سي جير جوان واش ثقة عاد باسكو كتقارن لو مونش اللي تي ديكالي لكن مازال زيس لاكول كاينات اشاك فوا دي دوليا دي تشار ترى با جو توشي على guitare et puis là بعد كرا لي نوت كم كاين كوم سا de plus en plus كاين واحد 3 4 mois j'ai العاشر دو فيغ يتشابه لا ميوزيك شويه donc je me suis dit c'est possible. Et puis ça m'a jamais quitté, j'étais là à avoir tout le temps la musique. Elle m'a donné bien plus tard après nous faire les amis نركتنا guitare شوية on a essayé de نتسقياسن للمذكرة les accords. Après bien plus tard في زيمبربر j'ai animé une chorale d'Inna. Donc c'était la première animation un peu de l'association Tahar Jaout. Donc il y avait les Rachin Tizim Berber, Wahid Qishin Tizim Berber. Les chansons, je les accompagnais sur la guitare. C'était, on va dire la première expérience. Bah, pareil, les compositions quand même, j'allais dire le lycée il s'est fait avec la guitare, la fac kif sur guitare. Donc c'était toujours inhérent, tu arrives tout le temps. Mais c'est devenu un peu plus dans la composition depuis 2007. بغيت تسقسي تاتيش
امك اخترت اغنيه الساحليت خاطر ميم وإذا كان لي شونتور لي زارتيست ساحليين تغنيون ماشي الساحليت لانه قاد بغاني تغنيونا لارج بيبليك خاطر تاع ساحليت اسمها هضرت شويه نيغ تولي تشكينا لا ميوزيك سي ان لونغاج يونيفرسال الهضره الزياده كان لا ميوزيك امك تفت لا ديسيزيون تغنيت الساحليت ذين شكاي لنا نعلم الا قلا الريجيون تغنيون الساحليت. Oui, j'ai pas préparé ça. Je me suis pas levé un matin. حناسك غادي كصباح سنير دغما ثاني الساحليت. Ça ماشي كيثرا. J'ai composé les premiers Isfroun Nimzoura ou Sand Stahlit, c'est venu tout seul. Mais c'est bien plus tard que je me suis rendu compte, effectivement, Tani Stahlit. Moi, c'est plus facile parce que je lis le Khadija français. Donc il n'y avait pas l'obstacle Tasahlit, Nerabkhira. Donc j'étais déjà libéré de ça. Mais bien plus tard, c'est vrai, تسحليث تحن تغنيو سيس نهضر سيسي بورتون كيما يهضر غادي ما تهضر السحليث بابا كيف لوطوراج نهضر السحليث من فوا كان يوقاس تبدي المرة c'est après et là je me suis dit c'est là ça devient du coup quelque part machine mission je suis pas missionné mais ça devient vraiment quelque chose توري نتغنيو فرنسا un peu partout la Bretagne le sud Paris نتغنيو السحليث parce que نبغى السحليث في اساس الماكسيموم العباد. Et d'ailleurs, il y avait une émission avec France Bleu. Pour moi, j'étais content parce que il y a sur les ondes en France, Tassahlith, Ta'addad. Et puis c'est déjà donc Taqbil parce que Taqbil elle est riche, c'est un Tassahlith, c'est une variante. Voilà, c'est une variante, c'est un kabyle maritime, l'essentiel il l'ouverture en général. زيادة غرضا au même temps بالك ميدا ديرنيون السحليث السيف في القيمه الى لونغ نستخدم تافي كاين ما يتحسس يون شي غاستون كي حالي مي ما باغ اكزومبل الجزائر ناس امك اني كيسليس يوني بغا يسوفر لو قرا يسوفر الالبوم العاليث باسكو لا ميوزيك ندورا سي ديفيرون اي تو سا سي بيان مي انك قراك لازم بس نتعاود التكست مره تقبيليت نسال توجور parce que sinon ça va pas se vendre dernièrement ولا شي قيمتي تيزين بربر دوقاس سي با فريمون مارشي سي ريدوي المارشي ناس الناس تحضر غا مارشي جو بغي غادي الساعه كي نديو سا كي نديو سانت لي شونسون اي كتقارني زمر الحال هاك العالين نقطع العالين peut-être mais en tout cas c'est sincère et je peux pas زمر اسن تبدلها يمكن في لا شونسون تاع مزواروث نتغنيت فاش تهضر اي لا شونسون تاع مزوار ثغرناس بسان تيزين بربر دونك ثاني سيتي نبدا نسيسني لي ان بتي مورسو تيني لا شونسون تاع مزوار باش تهضر في ناعم غرغاس ناعم نيغ ابسان تيزين بربر parce que mes زريغ en 2007 من رنا ناعم دونك قشيشيونا مزوار فريمون زريغ مانيو ذا ميتور ذا بستوح بليس لي سوفنير قلند مره دونك تحاخذ ما غادي بار كتقارن بار نوستالجي باسكو بغيت تقلع ميتور نو خمات بار ميموار بار كتقارن سي بور لو سوفنير نسعى تيزين بربر بليس ابسان il était là من بعد بريمي قلغ الجزائر تيزين بربر وفيه ولا شيف مي مشغل كسنا غادي une partie de notre enfance. Et c'est pour ça que قرنا كمال ناعم elle est un peu triste et pourtant قرتك تهضر قرناك des fois إذا كانت تحسيس أنت تهضر في ناعم ذميك لا قد توج ديسبوار وميم طون كتبين تريست mais en fait moi ça me تويدي وبسان تيزين بربري avec tous ces souvenirs je suis pas le seul je pense وذاك كاع يون الزقنا ولي سوا كمان تيزين بربر مره ميم المال يصبرفيك لا بروفوار انني تغمن تشرشور tout le temps. Donc du coup, c'était un peu ce côté-là. C'est vrai que يمدين قاعمرنا يمدين نروحين تخرني تونتايش. J'allais dire نصروحي un souvenir qui revient pas c'est وين مانيتور دي مزيانون.
مي كني توثت تفسو سانتيزم بربر دينا نتملاقى دينا نهضر دينا سيتي سيتي لا شونسون فريمون تاع مزوارث دابا سانتيزم بربر. البروبليم الشاطو نكسن سيتي بريفيو يدخل لا بيبليوتيك من بعد تو افي داني كونفلي فوالا ولا شني ني الشاطو ني لا بيبليوتيك. با فوالا. بغيت نسقسيك في الانفلونس نتساعد شكينا انو الارتيست تويتي تنسبير انو توي تعني يقربك الجور ميوزيكال. Eh ben, l'Ankhirla, mais il y a pas très longtemps, il y a un article qui dans un journal au Ille-et-Vilaine, qui est d'eux-mêmes, ils ont écouté l'album, donc un artiste qui chante en kabyle, et dans les intonations, il s'appelle Idir. Moi j'étais très, très content et très fier, parce qu'Idir, effectivement, moi j'aime bien qui regarde les adaptations, qui traîne et tout ça. Donc il dit beaucoup. Mixab Abdelkader, j'aime bien. J'aime bien les Farnaïnis, qui regardent comment ils composent. Sinon, principalement c'est des groupes anglo-saxons, français, autres. Mais qui n'y a Sleeping Floyd, Nirvana, Eric Clapton, واحد لي بيتلز نتخر لي تكست مع توك لي نخدم لي فوتوكوبي ندور لي تراديكسيون واحد لي بارتيسيون واحد لي زاكور كان تو غير نخدم ونسيت سباسي لي فوتوكوبي كاع انا واحد بوقاس زريت اي شاك فوا جو مي بوز لا كيستيون ميم كذرار سافلك تيجي مربار لحق كوميم لي بيك فلويد اللي مدينا نتاويد لي تكست ونسيت لي كومبروندر اي بي لي تسون انسبيري de trouver une tangente et faire des hajettes. Donc c'est pour ça obligé de تستحلف obligé de تفزين بربر parce que c'est العالم مغمي على يذرر ناخذ البحر الى نوفاس mais il y a toujours اللي يعجبنا غوسفرون الا philosophique. On est touché par le poème philosophique, ça je l'ai toujours vu في les universitaires اللي تقالني غورنا et puis on est parti avec ça. Voilà. لو كان ديال كانوا الجور ميوزيكال دي كلاسيون شنو دي التاني؟ Eh ben, تغنيو التحليف ديجا سي يا با دوطر نغنيو التحليف كاين نروحو غير تيزين بربر يا لانغلاميرين سي on va le premier support نسعى التحليف c'est-à-dire نهضر تيزين بربر c'est l'album. Voilà, parce qu'il y a les chansons traduites et tout ça. Plus Tassahlith, maintenant, moi, l'album, il est déclaré LSSM. Donc, en fait, j'ai fait des cours, les textes qui devraient être Tassahlith français. Donc, sur le Tassahlith, on a fait les textes donc, qui devraient être Tassahlith, même qui sera phonétiquement excentré. Français d'arrêt, donc pour présenter l'acceptation et la SACEM. Donc, c'est accepté. Sur la Tassahlith, elle est quelque part dans l'administration française, la SACEM. Pour moi, c'est déjà une étape. Le premier support de la mairie, c'est un support CD, mais au moins, elle est ancrée, elle est là. Donc, mais plus tard, ça sera toujours le. Il y a un début, j'espère que et puis c'est un peu le champ du possible est ouvert. J'ai un article qui Tatish a décomplexé tout un peuple parce que c'est chantable. Moi, c'est vrai que bien sûr, la musique elle est universelle. Elle est universelle. Et tant que c'est l'anglais, et pourtant, c'est l'anglais. كسلونغ اللي خمسة تسحليث خمسة لا ميوزيك لا علي ديعدي دونك تسحليث elle est chantable et puis الهضرنا de toute façon et puis c'est une richesse تقبيليث مرة plus تقبيليث on va l'animer de tous les côtés plus elle sera plus riche et plus présente et plus Donc, et puis c'est comme ça qu'on va résister, toujours. L'exil t'a influencé sur le choix du genre musical, les textes, les thèmes que tu choisis. Est-ce que l'exil a un poids, un mécanisme, le choix?
l'exil, c'est pas le mot que c'est le voyage, parce que c'est plus. Moi, l'exil, j'ai plutôt voyagé. Par le voyage, les rencontres. Et les rencontres, donc, et France, ça m'a ramené effectivement, ça m'a permis de sous un autre angle, et forcément, ça accentue, oui, ça aide, forcément, oui, oui. Je pense que c'est l'occasion de تسكتي الحوايج différemment et ça alimente effectivement les textes نخدم la musique. لو كان نسقسيك في لا تيماتيك تريتي اش كاين لي شونسون انت لي تيماتيك لي بلوز امبورطونت بارابور على لا فام لي لونفونس فاش تهضرات في الدنيا دي مانيير جينيرال. Oui, c'est ça. Donc, la thématique, c'est par mémoire donc l'enfance, effectivement. L'enfance, à chaque fois, un passage à chaque fois, ça me ramène à une anecdote qui donne une chanson, quelque chose qui m'a marqué. Et donc, les thématiques, malgré moi, soit c'est l'enfance, soit c'est la femme. Voilà. تسقسيغ يونس قسينا ننقرو بغيت نهضر وفا وقيلا تبريباريو يوث لا شونسون دون البروشان البوم فين عندنا لا مارش دو ليفر نترانغ وقاس لو 29 جويليي 2017 كي اون مارش ناسيونال و ميم طون اونيك خاطر سي اون مارش دو ليفر بور لو سافوار et suite aux diverses interdictions de café littéraire Waqas organisé par l'association Asdain Waqas. C'est une chanson engagée pour la liberté d'expression. Voilà, bah, tout à fait. Donc, si on l'a déjà publié sur YouTube et l'anniversaire Nardan en juillet, donc elle est visible sur YouTube. On a essayé de la faire même, effectivement, même si l'album n'est pas encore tout à fait prêt. On est en Nicolas, donc avec qui je prépare les albums. Qui en Bretagne, donc il est engagé d'Ididarit. Et puis en Bretagne des grandes scènes, il y a un bassiste, donc William, et un autre guitariste qui Étienne, qui est espagnol. William il est manouche, mais Nicolas il est breton. Donc déjà nous sommes une palette multiculturelle. C'est maintenant. Donc je suis la culture Waqas. كيف moi je ne choisis pas, je me dis pas tiens là l'occasion unique, la marche du livre, moi ça m'a touché. Moi j'étais donc en Bretagne, je suivais ça de loin avec Facebook mais j'ai vécu, j'allais dire dans ma chair la marche. Je l'ai vécu moi-même, même à des kilomètres. Donc ça a donné j'allais dire les douleurs de la marche musculaire, ça fait le texte et puis j'ai accompagné ça avec une musique, une mélodie, pour vraiment, parce que j'étais touché plus par la réponse unique et surprenante. Justement, c'est ce que dit le premier couplet, ça interpelle. Et tout le monde s'est mobilisé autour. Et c'était beau. Donc il fallait mémoriser ça. Ouais, زمرسني يوث نتاغوش نتغنيت نيلان ثناغ في وزال نسعى السافوار يثمتيك لا سوسيتي. Tout à fait. غير داغنتي تريكولي ولا نيورونس كسيقار الكرون بونسور ذا قبيلي محمد عركون كيقار لينيورونس ساكري. الور داين الليفر داين السافوار يزمرني يسوخر لا بارير اللي لان لينيورونس ساكري. Voilà, c'est pour ça donc c'est pas la peine تهراوين نون le savoir il a pas de limite. C'est ce qu'on peut raconter la chanson, mais en même temps j'en ai profité de la chanson parce que il y a aussi un élan, les associatifs qui travaillent Waqas un peu partout خدمن bien. D'ailleurs le théâtre de verdure Neyt Aïssa par exemple, il est né Stouizi Nouas el-Jema'a. Donc c'est le deuxième couplet de la chanson. Et moi aussi j'ai été marqué par ça et je suis lié au théâtre parce que l'idée me bouleverse. Un théâtre aussi beau dans un coin et ça avec l'énergie du peuple.
بلا كرا يموجد et puis il rassemble du monde, ça permet aux familles de sortir, d'assister à des concerts, de c'est animé. Donc il fallait surtout c'est mémoriser ça. mixte. Ah oui, ça ramène la mixité, l'عبة تفرند الخلاف في مغارين et c'est réussi et ça vient du peuple, ça vient tout ça de تحيوسات le ministère de la culture يفيق non خمنا ديال الشعب واحد السنة voilà et je voulais souligner que داغيث كيوقاس كتقارن 3 شهور غورنا لي زارتيست وذا كيكتبن وذا كيتغني وذا كيديسيني وذا ساعه الا نخير لا دونك effectivement بالك وقاسي بالك العالم سي لوريزون كي اوفير سي سور لا ميديتيراني دي زررني علينا يمكن مي il y a quelque chose de fragile qu'il faut protéger qu'il faut essayer toujours de garder le كتقارن تيمسند تشعل شويه بالك يخسي. Alors, avec cette note d'espoir, donc, c'est une culture méditerranéenne avant tout. أكجات تيني تولا نقارو ويدي كان عندي تولا يمسفرجن تيكو 5 تيوي تولا نقارو واغن تغنيت لا شونسون تنقاروث. Eh ben, كتقارن إن رسلامي صحاب نتيزين بربار et puis parce que c'est né de Noussa et par le voyage نلحق دالميدين فرنسا ميد كندا. Donc, Karnas, nous sommes le lien qu'on est capable de créer. Le voyage crée beaucoup de liens et permet des richesses. أول ننقار سناني الأثر الهضراء ست قبايليث نيخ ست ساحليث ذوينيث سرندونيث يما